Uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kio muntu. Yake jema mwanchi muri area abo getasene gensoko nebiro binene to kwarigania haso murobere ubekyage kyo mu busi hase to kwemerana no mwanchi area abo eri tukolya rero atumanye na kyakorwa na boigo lyachage to bonchire bwaye na area bereka gwikirania kwikiraga iga asaikire sanga na impe gwetra sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube gwetra Ensoko TV nchinkoro kwa Kerubu Frida kurendeti yangereri bageri gari abene kumwarigania atumanye na kyakorwa karibu sana. Asante sana. Nari tango kweli kumara ina regasi alengo kora. Somo chiri go somo. Kergene nabo gotomanya nga dieta kyo gotumika sobo nchiri rio boga bwabo. Sobo nchiri tumika tuma na JE Designs. Na sikyo gwachole de teri. Teri na lichole senche familia ne. Na rengo kare to kare cream line. Kini after wa tika no ile tu alingene. Ka sababu kalengere dia ndiye takinkore kuchaka na yo. Then kama kuchaka na ile mutayo mkubwa na kwa business. So ka yeye teri J aventuria ne Eric Ngamenta hii katika J Designs. Then tukaenda rego. Okay, kerkende kwa bere asobo koleri obega sigika kimya kerenga yo. Miaka na ara reze tarimake. Buya koruna chagete biashara bia na chagete 2018. Lakini obosoni na chagete mwaka 2008. Ewa. Ngai wacha kirete kero kware gukina gekora tumanyi ngai wasomerete kabako gacha gwika ukabo musoni. Abasoma nsomete se primary school cyo kina unjikana ne peki nyingi. Na chakirete school ya Sunika primary. Kagenda Eldoret Langas primary. Then ngaira na gusi school nere korko mali mutondo kebute. And then kagenda Kajiado se school korko magadi soda. Abo no bono ko de tamasoma ne korko primary na secondary school. Yeah. Kera kware gukina ungware ngereti ngakali tukiri mono musoni. Lengo. Because kana nga primary there on the school ya lengese school ita sana someta primary ya ngoro kunya moronga. Ero ya ngoro kunya kiambo ke teknika. Sikuwa ikuwa na mawazo nga nimbo fundi. Elekele ni mipango ya Mungu. Niko hapa sasa. Ngai kerengere likibona okuachete gutwarira karena chiete Kajiado se anti ane naro nisko mama na buate duka yo gosoni kono wango ni wachiga gikinire kere tusiye te skuru no gushindalia mugere naro ya mwango ko diambo kabo kunya kongora kidogo nene ngatwara interest kingo ko high school na nyoranga kabongo bwane bwa chiro ukaliti kurobije tiende ko genda masomo mu college cause after nakora fofo kanyara dingwate knowledge ono kabere se duki anti anafonia neni kanyara na bere fundigo o magaro lyo ngere tienge korokwa odiam. Yes. Kaya ingo yunga bande ngorenda bari school banyora maigiri goro yogo sana apart from gari aseduka kwa nyorete ngwatege tige tambukiro yogo chikonyora masomande. What I did after
apana koliro gusoni obo ro taidiri na chete sapalteka nke malitika tika institute ngakora amatemo so kina chete obo ikegera konyara kwanyoro knowledge and then ngakora tu amatemo ngachanga chakobo ase kikundi kinyinge ase naro no baguchakira bamanya go sikege tamkere kende guchibosyo pero kenda yanga kiru gwachakira tegosona na kiyarenge okamenya guchaka komenta chidiza intende na chagete na no maliebuye kereto kuigiri gusoni obo bintu mbere babo twegere buna kuringe bitamba jingeri yae then kona kora kurwabo kaigere kenyansa ya school then nkaigera skirt the blouse wabo bono tukagenda ibinde tukaja kwebekera knowledge sababu siku hizi internet yache ko tokonya gusoma muno sara skate gukora tumanyinge yanga yagentanga ni wasonete nakiko iwete client kiage gitanga ni kwanyorete nakiko iwete na ki reaction ya renge feedback na kiaringe especially yanga yanentanga na sonete yaringe skirt straight skirt na ni anti na sonete ande telefondi uri enko ngegeria nyeroga ngande ati ngabona ko ngiro moyo bu kuigeria then I felt good lakini na manyitinga ni ngasi na ikirebo yeah okay akero kenya gukina igamba kubacha guikuka igoro uboncheri bwao na bakora tumanyanga cyubugama bwarenge ikabwa sokori kwa na kikwara akorete meremo kerekede ngakigwa kanu kwarenge bakugacha guetenerayo manyino kaigoro uboncheri egasie normally aikwangi 1+1 moso keroli ikira nara temete gonchukana na Kenya kidogo sengenchi yoko ligio bugima na kalete after na ko yo gusoni obo nanyora kibarua because ni anti ane angegerete so kutoka hapo lazima ningejitafuta cha mutontari seito fundi nare ko kujion kanya gasi yake peranga actually angeto mubuko bwero agochora na agochora agande biaye kanya time wasini na ande nkorosi yake one ile na chama ni dengo kanundo musahara ndio ngine niliaje tuko ngeri mkapomo yake ngaragenda nani kaira na back to Kajiado na soda by then yetara chencheru ku Tata Chemicals ngara kolega sia welding yo dogo na ringo no monta woko nene nkabwata mangana yo sambere then back kera na nyo ra pesa bunganya ngasi eria ke ko era bia kaira na back so boso kera na ira na school eri na gote binaro chikindo moke ya kiambukia na gendo baigorete branch tabaka so my first salary was 700 per month by then in 2007 so na tara kursitu no kugoro bakataba ke kanya pigi njire ikira mona na egeri na ira na weekend man wanya lesi mia saba chirio kwa 300 kinende ngabanga ngubara ngore then nkainangali kutika ikanaro ngakora kidogo kwa sababu hiyo transportation kama wachaguzi ngachaguzi 2018 era chaguzi 2018 yanti ane ile baada ya magadi na ile peduka katika about matari akaandika akaandika ngakora for 6 months ngakora for 6 months ndio alenga raro kwa lenge kwa sana na madole atega kwa sababu kwa kila kazi kuna challenges zake then I decided because kora almost working by then ni girlfriend leo na ngadi waisha ya mbele la tema picha yake dito kwa kwa subira because the skills no what then nanyo alete machine nanyo alete machine ya ayemo musani ba support tukachaka na biashara nyumba tukachaka nyumba tukakora kutoka kwa sasa hayo ika December kanyana kwa kazi za savings kidogo
yari best lady mwaka uyu 2018 kabiri. Yes. Okay. Kerkende rero nabwo tubumenye bw'ubusoni kegera nero goso sigete to chake gusonera yo munyere nsemo ya na maite gusona. Nabwo the skills kidogo. Because even telling na moto reception ya nero moto attend ya. Nero attend client bono. Ali then tutwa support stock nyara. So karangeta idea ya. Na tuachite town Gotema. Tuacha Gotema. Then Nyasaye bunari Nyasaye buna tuakora sinyo mberi tuarimevete tiari best lady. Etende mpanga ni pina nyolete transline classic ribale ngamo kwenye bataratengana. Bakange sample. Bakange sample ngakora AM. Ngakora AM. Nyasaga ankonya bakange tenda. So bakanga the first 300 pieces TH uniform. Ngakora ndi kuruabu ubugima bwachakira abo tukagendera igo pakabona munaturi. Ebetenga kurugo chake nabo yakobereta ko ngugo kirabone gase uwekire kirende ngikeri kyago segete ayo kagenda gwetoma to kwekyo moyo gwikirabone gase wekire. Ese gase chi yogoson normally never the challenges of course. But I can already promising to clients over gase yoganeti bakoleru. Autalala dija. Lakini kara wele togo kora imejinga na kiano that's the time nataka kulose. Lakini nashukuru Mungu sababu buna after tuna struggle people 2004 mpaka 2018. I normally saying namanya saba ndenga that was the time yes. Kerekende as experience kyao kyobosoni kerekende kwanya bosonero monte yanga maybe achigire akoiraneri ine kawaida se obosoni obwira. Yes tosha termo ngo sona chianga ya sona chianga chenyange grape ni omonyene antebeti ataite brown umbere primo amineti ono leso ya kwa ya tabese kwa 3 days 2 days to the wedding ngatoka nga yanga chiria chire kuo yeringo ruskoro mbe excited dingo ruskoro asembe kete display ogotabanana aga kura eduka haya yankie kama garore kama tega kibaba kese yanga kwante tinkara ke wande ono nanda ke sibo bieka agante winga brown na ko tebe abamu ababali ngina bago tege brown na re mbe krimo amineti na shukuru Mungu kwa sababu terem challenges kwa chichi abe you moko kampanya client because no moga neti man mwa adjust ya so mchando mwara kabisa ngine era na watu discuss tukaibona idoko 50-50 ndio tukore bitamba ko ndio ndio agorete ategwana para story kwenyara ya saga tokonya ngire nyari ya ikaba successful and to date no musani na ni customer. Okay. Kerekene material chaga enge yokonyara koro. Material chenyenga nkobora asomo cyoyo basongo dukanera koro kwa Edina Textile yende wamboi yende kadini na isili mbata boria basani babo mbekere bibita karanta gete na eduke ya Nairobi town ko Sajoji na chiduka chigo supply ngonyoro de chinga kinchiro roko nyara amagoria materials ya chinchire ina cha economy kereke go chinchi na keko wa affect nsema yao ngo very challenge because there's a certain price tonality chikela ya kira kuchaga kubachaji na ara kubetia apne normally we talk with them wagi ya restoro ikera na timba msito bango msito because mambo wa karasto konya. Okay kerekende yanga chiribono nchiri checho gosana ninashukuru Mungu kwa sababu ile power mwenye na chaga tekelegra ni Kenya service card Bwana yangu sana changa chems. Sana changa changa kuru, official, wear, suits,
skirt suits, trouser suits, wedding gowns, kyanga ky'abayanja ekimaili okumatch kinyange, ekisuuti ky'abasacha, overalls, na African sigo. Generally, nashona nguo zote. Yes. Mostly client kyagonchiri tiki. Ngoranyorere corporate clients. Corporate imbaroro. Corporate imbaroro. Siasa imbaroro. Chikuwaya njiro. N'ekinyangi na individuals. Ndetse na oboncherere bwawo ngonya bukina bore and abantu mbaroro maybe kwa maintain bakora imirimo babo bari mu wasagete na barabukwa ba maintain bakabona kende musebyo babo ko mwanshi muri rero isikogari obuya kibororo ekera ko maintain abakora imirimo babo Gasi kara kwenye chaka, there's a quality you want. Gasi kore pesa iluka. So, nashukuru Mungu kwamba kwa chakile 2018 na chakile kinaiweka na mswati mkababa toto tukanyapagenda paka bona tole muna tolega na naweza sema kwamba ile ngakiri yonse na kolere gasi abakoli bane gasi nitaye tuwatumanya manyamba libaruro abali barure gaiga corona cyane gasi moyo kayo mwesipe korukuyo bese na kwambo baruga ija mwakuru kile cha na barabu wakama kwa hotel licha furaha yangu sinacho tuwa chageta na barabu tuwa mwero space to twende nashukuru Mungu naone kere vitu manete kidoga request them wale na barabara na barabu kere visambete requesters wala koja kuna hiyo ndio so kelenda tena kelina gasi nani ke wata matemo amange ko nyere mereri na ndo kuyizana na bategasi asoma cyando ntwara kugisha na so gwanchan kelinde akora hakila state. Sometimes the client ingo twara chire pressure na jense mo yaone kyoko handle pressure ye client akonyora gose awate function erogo chire usina matukabere usina ili tukelimo na ndata ito deliver na kyoko currency me no mali kuna yua kare ego na el kokoro kan express wa tadi asingire top comment ake ese ili to konyara wakapare ese ili to tali konyara tuwakana wana mbali bali yokokani baza bakuanga konsenera kwabechia nikire chinke akabechia nikire chinke ono inabidi mna reason pamoja because mandinaro no mwanganiko za zingine ngotuma na kwenda of course lakini kada tu atuma ngira lesi mimi interview nilienda ro na baadaye na mtabiaji na kwa ile kitu because of pressure I'm sorry era mtaina understand na kwa ile neti tunashirikiana tuombana msamaha tunaendelea sababu bado tunachomunda seri again ndio ni kama hao bagenda unaona utapoteza so ni kuuza pamoja ndo bwate aina yebitamba kora bikonerango ebitamba mbira kisamuli so kare na basacha watu kisamuli yao na togo charge kare toko basomera togo charge kulingana na kodi ile kitambe customer takete ndio bwate togo kitamba togo KTR na kile kwa kweli bonande ngara togo kento kasi ne binde bingi so vikwenda na magori kulingana na kile client yacho wana saba sacha sende keiko jangan jeng togo sana koru 25 to 20,000 ini betamba na kyoko robo nchirelia bubosani ega sorgo ngorwa gusiro bore kolengani ne county chinda okay ene korna chagete ko sonna enda tebe ne county ya gatatu so far so good there this is the best bono ngoi kanari gire tinga ngina kari gire ska gire kere gen tonke bwada chinga kichia that's what I can say. I have to see so when to the go some
it's the best as long as kwa client egasia yokulingana na magania sasa because like us solitary kianga watu mana Kitale watu mana Mombasa watu mana Nairobi yeah so it depends kwa katika club but iko sawa kabisa. Okay ndetora bwatira ka butrasa so mutimo komo kego tukoira na nota tebinga abana funzi mbaroro konyara bakwegeri obosani krakende ngo chabare attachment enseme yiga ego nota te challenges chirio bwetera asobo nchirire bwao bwekera bona gase bwekera bwatiraga biamo na sana mwanchi mulire bweta seni gensoko ni gataka ntego sangana Eric oyoro mosoni kurwega sorgongorwa busi unagenda te kutumanya igoro yo bwanchirire bwae neyo murubuli bwikege kimo busi korende tango trasa so mutimo komo kaigo tos katonyegera kwira trasa kege kero busi elinde tusanga mange. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere linyuko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Abantu ba minto baborabu na bakwaniri mbuya mole mwensi oyo no mwana ino omosike morarake baso ko irali bageri lyabene ko balegania somo yega omonene bwoko bekerwe gutwa na koegwa chinguru cyoko lyobo jumbe bwaborabu kweterekya amageito gya Jubilee omoyega orabe gogo kolekana litko lya Jumapili tarehe 23 go cyakera cinsainye cyamambya asegeti Kianyangoge primary ninchu mwensi tosange amo elio tokonyane gosukia borabu yaito bosio ntotwara baraye korugusi ya itengima abo bakobolia ebirogo ao byobo jumbe byobo women rep ya senator gweterekya amagya Jubilee nande ntotware chingero chingia chigo ikapake nkoro ime kurwase omusani Vicky Young omusani Rikanika no musani Douglas Otiso na abareganire mwensi moche tosange amo mbuyamono nyasaba sisini kwa vijana maendeleo vijijini borabu ibadilike iwe mfano nchi. Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi.
yake jema mwanchu mulyeria na ndengo kwaligania asintunda ya kabere chinga kitagenda gusanga imiyo murobere wikaga cyumugusi astogendete gusanga no munchiria Eric oyo gukora ubunchiria bubusoni wechianga bunagendete gutomanya ngo kwaligania mwanchu mulyeria tagenda gusanga asobwa manyora nabo tugwatia sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube wekera Ensoko TV kondo mwanchu mulyeria konyora ntaraso asomutimo komokeigo nabango bori Eric Ngam abana mbaroro konyora bakwegera igoro y'obusoni kero kende ngocha barega iga sensemo ya attachment gosembaroro nere akoa amaigere Eric tomanyinga kagenda iranering kagenda ambaro ambaro kono konyora bana kono polytechnic ya Kubelingu sebanya na Kisumu ne ya itoga ya busongo na roba go chaba itumuna bono na last now tuara bana sita kama ringo ila 5 to 6 so yes space ndio keraba chirenga tuara soka kwanyora bana ni sample abari na ila last mbaso rete mutine tuakore ande baro ba kujunta ya apply re bara bana sta iko kutre tole hasaba na attachment okay aserkenda bana be kero ba chirengo nyorore nga naro maybe or specialized gusane gento gete ngo mo advice yare kero kwaro le strength ya. Yes, normally we advise them and ba kore ko ruari bago chabate je wagendra nabo di babe de stable ko kore la bani ko neranga sensemo ya technology na ke technology ya improve video bonchire bwao ya to konyira muna bono nesone menge leza ya punere ya chire ko Pinterest mesone menge mostly no to korusa kusaidia mbali because na baba nyaranga umusome no ndoche sema charakene understand tuno ko butoro still Pinterest ine auto ko boy na ke ai tmwatebere jeje ya tonya ko kora ko watachange so technology inatusaidia pakubwa most of them na wana walibao cha attachment tega pero to kwenye kwa batumia kereba wale full time job batumia chisimu bia kwa manyezi ndo kurwara okay kerkende nimetekera kuwale konyora amaigirio machine wacha kirete nero taliero ogendete nero bakavona iga kerkende na kigwa advance kile to engo egerenge kia renge kono kuasinga na sigari chia renge chio kotacha lakini ende watu na naotebea technology imetusaidia because bona ina na nisikongere maya chika shini tebwa de choice kwenye kiestima chiro tokonya bwa ndio kotacha vitu kwa perata mete ni chianga iver go sensa kwa kiestima se chianga chiri ko ngomono ngo sala chianga kada pade so tunashukuru Mungu kwa sababu vitu vinaenda zikibadilika ya tokonya ya mega sasa kwa bahisi is there a difference ase chiri chogota cyane chiga chekerera bakara nabo konyora umuntu anyore tamaigiri ase chiri chogota cha wana saita eso mi chiga chekerera eto bauti nero enene ya ndio hiyo nene because na nchini ngakinere yegete bakafara pero bomboro bwari ngo bakega ngo kuchimota bagasibira ororo twatumia ya tibandi kinere ngechine chinene nande chirebwangu nande plate bakora kare bakora touch machine cha bwate chimota chinene utaiko control speed akibona ya bakora the machine nayo comment speed yanga no comment ile volume kupunguza nayo wadi just speed ile ile comment okay aso bonchirelia kero bonchirelia mbubwate mechanda yawa mete challenges kikiri kwanyarira so bonchirelia we challenge nchiro ese gasiende yonsi wata matema katirene na ilina tunajituma na kujituma
then yeah, because right now enga kiri ya COVID mtu ameka affected mwana ndio kwa kana bills jana ni tunombe tukatenere na sente tunashukuru Mungu anatusaidia na tunaweza kulipa madeni lakini ndio kiri after mwaka no yatendara kana ni tiri tukasaba na rent by then na kanire around 5,000 so you can imagine kila siku choma nyanga na bwate na kichianga na tunashukuru Mungu kwa sababu pia wametuelewa time so in any way tujituma tu kuvumilia hizo challenges because one challenges hizi kitastori moja okay asense moye estimaro na kieko kwa affect ya sobon sireba okay lakini asende building ya uru ninashukuru esenya njo estima kia chira backup nero so tinda ra challenge no na tuwekete backup to kwa kana so sijaona challenge kubwa ile tibiri kile ikachiche buna cheche na lazima kugaramia okay ngoba ko gukwanira igoro ye client chao bateba ngabe gasobonjere soro ngorwa gusi at least etana utimbuyere akerekele customer chao ngayoko sana chianga kuika kazi ngayoko sana chianga kuika ngosiyo kango sonore chikaunti chinde nanyakoro chinse chirite sikongo nyorore client like now from US mbaro ronguso na ba perebanyo ngogenda na ba tumera no na ke machaka no tu achage to songo lakini pero talengo solo pero kuaya Nairobi na Nakuru ko na kwa pima ande chi online cha TikTok chikla kitu chinge chikoro watu rangi wametenda wakolera tu wabatenda tumeshenia kaunti nyingi tunaendelea bado mondra bagusane chi design chae hata kama sonere yanga akerekendo maita banda matabarenga nabokuri lyo mubero yote benga yaya design yete ko koba ngotamore ko ba advice according une yangera mo ya kare customer no mali atare ile yanga ngote matore ko batebya because kuligere ryole mate mondana ko yangere sebicha akotebi atete yange yomosoki nebicha kuangalia body shape ya yule wa picha na yeye difa ndio na abake so we normally advise just to kunyara then ndio kwa insist wako rabuna because we always say customers are always right okay tucha sense mongo bako kwanire koro yobo tumekibwe mitandao na kibwa bakonyera soko kimyo bonselia bwao imenisaidia pakubwa imenisaidia ndio story wasilia ya pale TikTok wanyore nyingi sana ndio wako to trust wako tumeanga kutomera chibuti ya karo yoma kozenye ka tomara kwa bali wetani toko nyangu lidini ke tunaendanga personally ya measurements so imetusaidia pakubwa so far so good mimi naona iko sawa nashukuru iendelee hivyo hivyo Perkendo omonte na role siko gai obate kerengereri cyo guchaka gusona bose mikiboli waramwe ondo bwate kerengereri cyo gusona kwanza ni capital upate wafanyikazi wazuri usonya ayo mwenyewe kwa fundi kwa no understand it kidogo and then of course kwanza inakuanga na challenge lakini kazi yako ikiwa promising utafaulu ndikilio gukora asoko ne kinga ngorite inire chi customer chabo naende ankyo ngoreta barabandi what we try to do ni kuhakikisha timeline yetu iwana nini tunaba sio rekera na kwa wanyoro kidogo
tuwa communicate with just client. Chikuwa nga tumemchelewesha, lakini communicate communicate sense to wasaje transport ya airport. Then au mereki disappointment na kuanga mbaya. Ndio mchira utoko nyo sometimes I watch. We talk and apologize. That's what na woman. Wagamba tuwana. Okay. Konyoro kero chinga kiyo konyore mijigere mengi. For example, chinga kichirusa konyora chinyangi ne chinyinge ese chipwa yanchi ne chipwa forma segete na kyogo deal na president ngabune. Nko like now this season ni tuwa kutoka kanda fresh. Kile tuwa tuma tuwa workshop. Oh no. What we do, we try our best. We get the rest of the talk about another aspect of the good. We tombere tutakuwa na tipo fail like Nyang, Matanga, just from chess school, and individual and sometimes to discuss. We will try to Nara to discuss Konyoro since chinde maybe might say sai mwasa kile ko print mbaro konyoro kutakaba printer. Yes, we print it. We achata some 2 months ago. Wara print it ya also season ya siasa toroje. We did print ya politics. So na tenare tana ukira abantu bayenalira ya pick vizuri, lakini tuko na imani kwamba stand gospel itakuwa sawa because na rege ndokego koni nega siyo kwa kwa wafanya kazi safi wanajileta na wanaendanga wakiambiana. Yes. Okay. Abasoni nabange bali gasoro kongorwa gusi hakya yogodire na competition. Competition is good. Ndio yake ngalanga is good. Ni yesa kero komekie. Yo iska yo sona yanga ya soka bia. Na yero ko sona next. Because the terror is competition. It's good. And tu ese gas ya pegere tega. Ndio ndio mwenye wakati gas yo usoni kama pressure ya gas. Lakini unapokuwa na kazi unafanyia client kwa usafi. Lazima watu na pressure. So kuna basi nada ni Kerekende enga kinero rogo chwa tuare gasi nyinge baka kwa outsource chifundi ko rusiko. Yeah. Most of the one ya. Bara bande ba ko rusiko. Abantu batakwa bako. Asa matuka bose hayuna J designs nga yorengete ko chigwika. Plan ni ndio solo ni. Bito kinaniga jamia kapya. Ndio ndio because ni plan kwa tuara kampanya nene. Because I think gonna come somewhere. Na in 2 years time ni plan Mombasa. So ningo introduce to introduce the printing. So ningo introduce to mangana embroidery also. So that kama mtago cha kuone kostone yanga ya banga anapata vitu zote. So we have plans and we are hoping for the best. Abana barakara kende bagukina bono maybe mbama iki nga egasibune yega neba nyorere omugati bwekera litro kurakende balingete nga osiba mayete gasi ne yogo ikaransa wisiyoka ngikeliora abasene ndi maisenda ari yantari kinele kugutwara naona mnanje karara ari mu mwana bidi ntebe na maisenda ngo sona no kwa bantu batasomete no japanda kwa ni kazi iko na mapato. Ni kazi yako ikiwa safi, customer njiko kokora rancha. For promising na ndoko ba quality wa utakuwa tuna kazi throughout. Na chianga, nyega toka tabanga kwa banga kasi yo kusomea abantu bakasomeka.
it's not true because kasone tichi yange chimo kanyara yanga iskali mokobeka nomtumbe tichigo cha kunumbu ngese chigo sono so kazi ya ushonaji mtu asiwahi dhalilisha kazi ya mkono yoyote zinonga kazi ya mkono to kunaranja echinguru choka chira kwa era choka chikora aboncheli ambale bali sikogali bagokora oboncheli ya kera litko kera kende bataite ko give up ngi kera kibara bataite hii maisha nga wanasemanga ni kupanda na kushuka. Kera kuwa ule tete kukata tamaa, chade meshinda ngo usikate tamaa. Ingere yeso mu chandobera, rectify, muka na ndegenda. Enga nchonoma lesi nga ni mune ringa once na ako. Nina chikubali. Ndia sama kwa saba. Bene renga ringa na koje skuru kuchako. Nanga. Bara tore chinse buna chinse chiri buna China iga banyara tore nga asense mo in terms of machinery ba advanced yakego kirikenda no bwate kerengere lichoko chwa advanced machine chao. Yes, we want iga kende Jones kego check yantu tete kolani like now abantu bane bali na kore na buga iga bakori bane gas na bafuna nango taimbale bagere bakatubaibui ayo mo alifanikiwa akagenense akaki ngerekea mwira ni gasi yo gusuru ya gotoereza ndio kama ni pinga ya sawa tuanchira tupate hizo machines tuweze kuanza ndio kibororo raso gutumika chi machine se chekerero hizo machines ni ile hapo na tukubwa that's one the one best so hizi machine za sasa number 1 kome kitirega asiaba faster ndio twanyara kuikira na target yetu kwa hiyo kikubwa chichingaro kia ndio kyo kacha manje muri na role sikogari kerekende utaramanya eduke yiga mwaliga nengoga iga asenyorero bukorerea kwanza ni kuwashukuru na wananchi walio ya mwana kuatilia huko baadhi ya sehemu ya designs una na hata wao kale kende kiasi kiasi tena ngosona tole wale chifundi mbalimbali wale watene na wale chifundi kisuti chifundi cha bakongo chifundi cha basaka wale kafara ya best so na karibisha sehemu ya JD Designs ndio kufuata na wakolera sisi tukusuke bale chifundi nchiro specialize ya soko sana nyene chisuti na chisuti chio kanya ni changa cha sport ni changa cha sport choka yes ila kuna maiga mbwate oyoro kodiri nyene koti ya kodiri na basa mbwata wale ba kodiri na changa cha bakongo kara no kodiri ya bale mbwate cha basacha mbwate kodiri na chiro nchoka chiro ki batato maswati abantu bafinishe ndia kibororo rekero monto abo specialize negasi ya eyoka ekere ba chino ko ndiye gasenda mwana ko babone ko kibare best mwana ko babone the best cyanga cya basaje ndabi so kiriya best kino kitoko mo kirale comfortable akari mo class ona kiyo kora kwa manyanga efundi yero ya ire koro sigente gete kamare ko chabaira mo ta ya kalate pakai digiri lakini ndoni sega siyo musoni nduo gocha ko gasi okore ni rero gokora gasi de ono mo mbata wale bale agusona cyanga cyose kera agusona cyanga cyose iko ngomo cyose nabanye namuherongi mwese gati nende mu dress akimaliza ngo manyande ngoyo ari best yesegenda gete okay obaseme bawo moele guchaso mwanchi muri ere amboro byo nchekerinda kwenu muri basi ndio shawa para ndio kwa ni sabe santi wachira yamba nianche no moyo na ndio ngwate na makopa na ndio nyakale no moyo kazi ya mkono kazi
ambayo tokurara nchala. Mbia mono sana Erika segusangana ente mbia mono sana mwanchi mulyelia kwa bere ko gusangana ente ko toka cyage tumurubiriga gwikabona tekiro mwelyo nabasemira kwananga kwa bere ko wesemya amange wetera sumurubiriga bwiri tukolya rero chinkor kwa kerubo fida twaro bulyelia woro byakini. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi.